RDC Kanatukunda ahireyo kurabura oku aha mukoro gw'okugabira abantu enkoko nk'entandikwa omu district ya Lyantonde. Eze enkoko neza muzeyi neza president yagarireyo enyuma nahereza abantu be nayenda ngu onoreba akareta PDM yareta ente yareta embuzi aretire empunu hizire enkoko. Abantu abarikurenga 120 nibo bahirwe enkoko 100 buri omwe okurwanisa obworo. Ne olunagwawo mugamba tetumanyi government tetumanyi ekoze eki bana ekiswaza ayina nga kinkwasa obusungu kubanga abantu bangi bafunye ebintu wano mu office wano ate kati mbasuubiza tugenda kufuna bingi. Ekyokubanza twebaza gavumenti ya NRM akuba ebintu nk'ebi gavumenti ez'enyuma tizakabihereza so katugende tuteekemu amaani twekurakuranise tufune entaasa z'omumaka kandi tusigale tutagira gavumenti yitu ya President Museveni. Aha mukoro gw'okugaba enkoko ezi habiire hariho abashaho b'ebinyonyi okubaha obuhabuzi okuba baratunga enkoko ezi bahirwe. Okulaba nga tusomesa abantu okulaba nga bejja muki eno tubawa ntandikwa tetubawa nti no tubawadde nti kyekigenda okugira ddala mu bwavu naye kikuwa entandikwa ey'okugenda mu maaso. Endanga muntu yawe niyo mbundu yawe yonko Munya-Uganda. Hati endanga muntu zanyu mureke kuzita omukafuna kandi murijo mumbata president akakwata sente za 1% za percent nje na school fees loan zirumu mu bank. Gasha kwa Sandeke William.